Maya pa oras kabalen. Kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV44 pag yan na rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo. Kapamilatan ng garantisado, kompleto ang pong-balansing informasyon. Oras ni po rin balita may kalap ngayon Biyernes, August 1, 2025. Ako po'y Benny Ginto at iti ang News Force, Pampanga. King Balen Santa Ana makasadya lang tanggap pinansyal asaw preng sektor ang matinding niapektuhan ng kalamidad. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Katukining matinding epekto ning milabas sa bagyo at habagat, megleleya Santa Ana Mayor Dinan Labong kasauping sangguniang bayan alagang 3.5 milyong pesos sa pondo bilang sahup kareng residenteng matinding miapektuhan ning Albug King Balen. Mag-release kong kay, kasalukuyang kanyan, mag-release kong 3.5 milyon. Itang 2 milyon na ibiyak ko kareng talagang may ngaturan na magkasakit na naalanang itun dahil kay milyaring kalamidad. So, papabiyak kong relief. Kingaman wang alaga, 2 milyong pesos ang gamitan para king pamamye dekalidad kanong relief goods, ating bias at canned goods, kalupaning luncheon meat at corn beef para karing apektado. Uling mitura na la, sana'y tanong manyaman na bias, dali na mula mo rin. Makanya ko kasi, bakan ta itang karela kung milyari karela, makatakma na man sanang abias ng manyaman ng milyari mo, itang ka-level na itang asmi naman wanda. Kay ba't, piyapabiya kong kay, piyapalabi ko diyang makaindakan, papadinan ko na corn beef, ang pong maling. Baka nito diyang, kaya talungkod ng kaya palyaril at makalbugla, diyang apil damo man yung balen at niyang asaw makanyan. Samantala, aduan dala na Ortilano naman at todong mipuruhan ng kalamidad ing makasadyang tanggap 5,000 pesos a cash assistance. Kaya mo naman karendinan pinansyal a saup, reng tricycle drivers, pansamantalang mila ko kabiyayan paulining Albog. Kaya naman Ortelano, kaya nga aduan dalan, bari ko na tamang talagang mituran. Ano maingit na tangay mituran. O kaya ratang miyabuban, reta nang talagang mituran nilang kiramisopan. Mamiya ko siguro hanggang siguro sa 5,000 na cash assistance. Bakit dyan makanano mo, dandaman ding balen mi, makasaw piya karela. Ang po retang mapila na mag-tricycle na makapag-biyahe, makababadla, alalang pasyero, so ling makalwal mo naman dito nga kay. Agpang kang Mayor Labong, lumapit ka naman kanu king provincial government at king national government bang manyawad karagdagang suporta para karing residente ning Santa Ana. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen, susunod. Buri ng Congressman Pogi Lasatin na mitalakad lang Bale Puso, kareng syudad at Balen, king mabilog nga bansa, kapamilataning kayang panukalang batas. Ay ng report ng Patricia Mamang. Susulong ng 1st District Representative Carmelo Pogi Lazatin Jr. in House Bill No. 2422 alayong mitatag Bale Puso a home for the elderly king balang syudad at munisipalidad king mabilog a bansa. Kapag nasaning panukala, ing dinan lang lingap at atok nangan reng matuang likwana at ala ng pamilya. Ing panukala makabasiya king Bale Puso a binuklat ng Lazatin inyang alkalde inyang 2021 king Barangay Santa Teresita, Angeles City. Nga manuang pasilidad, mamiyang libreng panulo, bitamina, check-up, hygiene kits, malan at ligtas sa tuknangan kareng mga tuwang babay. Atin niyang kapasidad iti at tanggap 8 hanggang 12 pasyente ating pipanganan, tuturan ang pong kusina. Kaya beking panukala ing pamangawan ng Special Committee on Bale Puso bang siguraduan ing gustong tauhan, pasilidad, kuryente, danum at central database para kareng benepisyaryo. Panalakara ng Lazatin, kayang advokasya para king kapakanan, dareng maangatwa.
Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. King Ciudad Angeles, may gumpisa na ing pamananggal karem balag-balag at buknol-buknol akabli o spaghetti wires. Kaya katang silipan iti, king report ng Patricia Mamang. Spaghetti wires no more? Bah, King Ciudad Angeles, inumpisa na nining lokal na gobyerno, king pamanimuna ng Mayor Carmelo John Lazatin II, ing pamananggal, kareng makasakit matang spaghetti wires, oreng kabli, aakita boknol-boknol at balag-balag. Inumpisa niya itiking manimunang dalan king Santo Domingo. Kaya dwa nga nala ning Angeles LGU, reng miyayaliwang telecommunication companies at utility provider para king atlong-aldong aerial view clearing operation. Kapag nasaning programa, inggawan niyang malago at maluwala sa lalawan ng syudad para kareng mamisita at kareng residente. Layon mo naman na siguraduan ing kaligtasan ng publiko. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Svelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Svelapco. Deni pa rin balitang dapat tamang tutukan. King Balen ng Mexico, pansamantalayang mibuklat ng temporary field hospital bilang extension ng San Luis District Hospital. Ay ni-report. Meto nga pansamantalang field hospital in panigobran niya ni king kilub ning Mexico Isolation Facility bilang extension ng San Luis District Hospital. Iti parte na ning pamagsadya ning provincial government uling asan kanung dakal na ring pasyenteng katukining albog kareng Maracalaparti ning Pampanga. Personal ning in-inspection Governor Lilian Nanay Pineda ang pasilidad bang siguraduan ning pamagsadya na niti king pamya serbisyong medikal. Agyo na kanung tanggap 20 pasyente at aliwapang serbisyo. Asan yang mibuklating pasilidad ngayon Domingo. Ako po Nicole Rosete para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Agpangking pag-asa at nilang momonitor a low pressure area o LPA king Parna at Chuking East Northeast extreme of Northern Luzon king dayong 160 km dapat alayang apekto king bansa. Samantala ing habag at pamuri ning magdalang pamanuran king Dakalaparti ning bansa.
Kabalen, maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo, reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post karing kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang palatang serbisyo kanisablang Kapampangan. Ailben nyo lang yung Biyernes, Remekala pa Istorya, Ketiking Probinsya. Yako po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, ing Balen, susunod.